biso nyoto zaka bana Congo ambassade yango oyo ambassade ya France yango wana to tumbi to boy ba français na Congo Vamos na opena boye. Ah, tu na panzema be. Panzani? Abeta isu lokolo. Chodi so na vitwana. Onde msatubile katani bena. Angalia mweroporo Julien. Julien kwa tudanganya. Basuda wanakimbia Julien. Abakunzi ba M250 TV ndabasuje kandi mbahaye ikaze. Iki ni ikiganiro ibivugwa TV show. Mu kiganiro cyacu rero reka turebere hamwe ingaruka z'intambara iri kuba hagati y'inyeshyamba za M23 ndetse n'ingabo za DRC Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Angalia mweroporo. Davine tushuki. France sasa moto inawaka. Ambassade ya France ile inawaka moto ambassade. Ambassade ile ambassade inawaka. Ya banduku yetu ya Goma Bukavu. Hatutanuacha banduku yetu. Tuko na moyo si Baswahili, tuko hapa Bakinwa, Bangala, Baluba, Bakongo, Bamongo. Ku buzima bwo mu mutwe ndetse n'imibanire ku banyarwanda ndetse n'abanyekongo. Uko mumaze kubimenyera, intego y'iki kiganiro no kumva ndetse no gusobanukirwa uburyo ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe cyangwa se imitekerereze y'abantu gendegerwa ingaruka na zimwe mu nkuru zimwe na zimwe tugenda twumva cyangwa se nyine ibiba biri kugenda biba hirya no hino mu isi. Nk'ibisanzwe rero ngiye ugiye kubagezaho iki kiganiro ndi Muhire psychologist. Mbahaye ikaze. Mbere yuko ariko tuvi mu zini muzingo ku ngaruka z'intambara cyangwa se no mirwano iri hagati y'inyeshyamba za M23 ndetse n'ingabo za DRC, reka tubaze tureba amakuru agezweho kuri no ntambara cyangwa se no mirwano iri hagati y'ingabo za M23 ndetse n'ingabo za Congo FARDC. Kugeza uyu mwanya M23 yamaze gutangaza ko yafashe ikibuga cy'indege cya Goma bidasubirwaho. Ni mu gihe kandi imyigaragambyo Kinshasa ho imeze nabi, aho abaturage bamaze gutangira imyigaragambyo ndetse batangiye no kwirara muri za ambasade zigiye zitandukanye. Ku bijyanye n'ifatwa ry'ikibuga cy'indege cya Goma bidasubirwaho, umuvugizi w'umutwe wa M23 ku rwego rw'igisirikare Lieutenant Colonel Wiringoma yatangaje ko bidasubirwaho bari kugenzura ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Goma cyose. M23 yavuze ko yamaze gufata ikibuga cy'indege cyose cya Goma nyuma y'amasaha atageze kuri 48 umujyi wa Goma ugiye mu maboko yawo. Yagize ati ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Goma gicungiwe umutekano n'intare. Ingabo za M23 nyine nicyo yarashatse kuvuga. Nk'uko tubikesha inkuru y'igihe yanditse ko kuwa 26 Mutarama 2025 M23 yabanje gufunga ikirere cy'iki kibuga cy'indege kubera ko nyine ingabo za FARDC n'imitwe bafatanyije zagikoreshaga zihanyuza intwaro zicisha abasivile. Iyi nkuru y'igihe ikomeza ivuga ko mu gihe intambara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no mu mujyi wa Goma muri rusange ikomeje gukaza umurego. Bavuga ko ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Goma aricyo cyifashishwa cyane muri Kivu y'Amajyaruguru. Kugeza mu 2020 ikibuga cy'indege cya Goma
cyari gifite ubushobozi bwo kwakira indege nibura 7 za Airbus A320. Muri iyi nkuru kandi y'igihe bakomeza bavuga ko iki kibuga cyari gisanzwe gikoreshwa cyane n'ingabo za leta FARDC, ingabo z'umuryango w'abibumbye MONUSCO ndetse n'imiryango mpuzamahanga n'ibigo by'ubucuruzi bikora ubucuruzi mu burasirazuba bwa DRC. Ayandi makuru nayo rero akagenda agaragaza ko bamwe mu baturage begereye ahari kubera imirwano batangiye guhungira mu Rwanda. Ibi byose rero biragaragaza ko intambara hagati y'ingabo za M23 ndetse n'ingabo za leta FARDC ikomeje guteza ihungabana rikomeye cyane ubuzima bw'abaturage. Iki kibazo cy'ubushyamirane gifite imizi mu mateka maremare y'umwuka mubi mu karere, kandi nyine kikaba cyararushijeho gukura mu bukana uko iminsi yagiye itambuka. Izi ntambara zifite ingaruka zikomeye cyane ku buzima bwo mu mutwe, imibanire ndetse n'ubukungu bw'abaturage, baba abanyekongo cyangwa se nyine ab'abanyarwanda, cyane cyane abaturiye hafi y'ahari kubera ino mirwano. Reka tubanze turebere hamwe ingaruka ku banyekongo. Ingaruka ya mbere ni uguhungabana. Abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo bahura n'ibibazo by'amahoro makeya, aho benshi baba bagomba guhungira mu nkambi. Aho bahungira rero bakunze guhura n'ubuzima bubi bitewe n'ubucucike, kubura ibikoresho by'ibanze ndetse no kwiyongera kw'agahinda ndetse no kwiheba. Indi ngaruka ni hahamuka. Guhora babayeho mu bwoba bw'ibitero bitunguranye by'abarwana byateye benshi guhura n'ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe birimo ihahamuka rikomeye cyangwa se nyine ihungabana PTSD, umunaniro ukabije ndetse n'agahinda gakabije. Hari ingaruka kandi ku bana. Abana bari mu bice biberamo intambara bahura n'ibibazo bikomeye cyane byo mu mutwe ndetse no mu mibanire yabo. Bamwe bahura n'ibibazo byo kudatekana, ibibazo byo gutakaza umuryango ndetse n'ibibazo by'imyitwarire idasanzwe birimo kugira ubwoba bukabije ndetse no kunanirwa kwibanda ku masomo yabo. Hari ingaruka kandi ku Banyarwanda. Nubwo u Rwanda rutari mu ntambara, ibibazo by'ubushyamirane hagati ya M23 ndetse na leta bifite ingaruka ku gihugu cy'u Rwanda. Zimwe muri izo ngaruka ni ukwiyongera kw'impunzi. Uko intambara ikomeza kwiyongera, impunzi nyinshi zikomeza kwinjira mu Rwanda, zigashyira igitutu cyane ku gihugu mu buryo butaziguye, mu buryo bwo kubona ibikoresho by'ibanze birimo ubuzima, uburezi ndetse n'imiturire. Ibi ngibi rero bishobora guteza amakimbirane hagati y'impunzi n'abaturage. Hari kandi ingaruka z'ibikomere byo mu mateka. Ubusanzwe u Rwanda rwanyuze mu bihe bikomeye cyane bya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Abaturage benshi baracyafite ibikomere, kandi ubushyamirane bw'akarere bushobora kubibutsa ibyo bihe, bigatuma rero byongera uku guhungabana. Si ibyo gusa kandi hari n'ihungabana ry'ubukungu. U Rwanda rwari rusanzwe rufite ubucuruzi bukomeye n'uburasirazuba bwa Kongo, cyane cyane mu bucuruzi bw'ibiribwa ndetse n'ibindi bicuruzwa. Ubu bushyamirane rero bwatumye imipaka idakora neza, bigatuma abacuruzi bahura n'igihombo gikomeye. Ndabibutsa ko umuyoboro wacu wa M250 TV, zimwe mu ntego zacu harimo gukora n'ibiganiro bigamije gusigasira amahoro mu bantu. Dushingiye rero kuri ibi bibazo biri kubera muri Kongo, igihugu gituranye cy'u Rwanda ndetse nyine binasangiye akarere, twakusanyije inama ndetse n'ibitekerezo ku kugarura ituze ndetse n'umutekano mu baturage, baba b'Abanyekongo ndetse n'abaturage b'u Rwanda, cyane cyane abegereye ahari kubera ino mirwano. Ni mu rwego kandi rwo gusigasira ubuzima bwiza bwo mu mutwe bw'abaturiye ahari kubera imirwano ndetse yewe n'abaturage b'ibihugu byombi muri rusange. Hariho gushyiraho ubufasha ku bantu bafite ihungabana, abaturage b'Abanyarwanda ndetse yewe n'ab'Abanyekongo
bagomba guhabwa ubufasha bw'ibanze mu by'ubuzima bwo mu mutwe. Ibi ngibi birimo gutanga ubujyanama ndetse no gushyiraho ibigo bifasha abantu kuganira ku bibazo bahura nabyo, dore ko benshi cyane abaturiye ahari kubera imirwano baba bafite ubwoba ndetse baba batangiye no guhungabanyishwa n'ibiri kuba. Hari kandi kubaka ubwiyunge mu mibanire. Nubwo bimeze gutya, abaturage bo mu bihugu byombi cyane cyane abegereye hari kubera imirwano bagomba gushishikarizwa kugirana ibiganiro bigamije kubaka amahoro ndetse n'ubwumvikane. Imishinga ishyigikira ubufatanye mu mico, imikino ndetse n'uburezi ishobora gufasha cyane mu kongera gusana imibanire. Hari kandi gukorana na guverinoma ndetse n'imiryango mpuzamahanga, cyane cyane ko byanatangiye ndetse bigeze kure. Guverinoma z'ibihugu byombi zigomba gushyira imbaraga cyane mu gushakira igisubizo kirambye ikibazo cya M23 binyuze mu biganiro. Ngira ngo ibi ngibi byo byanatangiye gukorwaho. Imiryango mpuzamahanga nayo ikwiye gushyigikira ibikorwa byo gutanga ubufasha bwihutirwa ndetse n'ibikoresho by'ibanze ku bahuye n'ingaruka z'intambara, cyane cyane ko ino mirwano iri kwangiza ibikorwa byinshi by'abaturage. Gukomeza kandi gusigasira umutuzo ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe ni ikintu cy'ingenzi cyane cyane ku baturiye ahari kubera ino mirwano. Abaturage bagomba kwitabira ibikorwa byo kwitaho mu buzima bwabo bwa buri munsi, nko gukora imyitozo ngororamubiri, gusenga ndetse n'utundi tuntu tw'ingenzi twabafasha kumva batuje, mbese ntibahangayike cyane ngo bumve ko byabarangiriyeho. Ndimogana ku musozo, intambara ndetse n'ubushyamirane hagati y'ingabo za M23 ndetse n'ingabo za leta bukomeje gusiga ingaruka zikomeye cyane ku baturage, baba abanyekongo ndetse n'abanyarwanda muri rusange, cyane cyane abaturiye ahari kubera ino mirwano. Gusa nyine nk'uko twabibonye, hakenewe ibikorwa bihuriweho bigamije kugarura amahoro, gushyira imbere ndetse no gusigasira ubuzima bwo mu mutwe, ndetse yewe no kongera kubaka imibanire myiza mu karere. Burya iyo hari imbaraga zishyizwe hamwe birashoboka cyane kugera ku mahoro arambye ndetse no gufasha abaturage kongera kugira icyizere mu buzima bwabo bwa buri munsi. Iki ni ikiganiro Ibivugwa TV show, ni ikiganiro tubagezaho ibiri kugenda bivugwa hirya no hino, ariko tukarebera hamwe iby'ingenzi byatuma ubuzima bwacu burushaho kumera neza, cyane cyane ubuzima bwo mu mutwe nyine. Jyewe bakusanyirije kandi wanabibagezagaho ndi Muhire psychologist. Reka tubonere mu kindi kiganiro, ariko kandi turakomeza tubakusanyiriza iby'ingenzi byabafasha kumera neza muri ibi bihe.